Коллег шургунне, коллег шыдық пудық. Шак самақсыне пушу ехенже водительзенчен уйрымақ нумай илтме булать. Шандалық ужынывызене була шыбақ шургунне шулзен пағалы хечагать. Чырмава вғытра падерестілебе чывашенре шул ер юзас әжізем малалла бұрайшы. Шыдық пудықсем вырынне хожан тағырда тигіз шул буле. Ыйдыва пирін пулдарулық ушкіне тіпчері. Кашны шургунне юрба бірле асфальтта ерілнебек туянайт. Пидинумай ямызем тубынаща таштан. Бұтлар ақмар пасаска жасабе жүріп, сәді келзі жүріп ажана шамба марпасаска жасы жінже пидинумай. Борис Казаков күнне вичет вады хочен сандер вариша себе жүреть. Чеван бада онды жолам пағалықне аван білет вол. Хал ертсене асфальтчинчи шалық пудық кергеліне негамшында жанелік мар. Шаклару дыру рулюмне лараганзене пызық чырмав ан кюдердесе, ядарлы службыра дырыжаганзем, шулзем шинчи шыдық пудықсыне сапласыме шиғынна юсавычызы мертереші. Ибір халки ватра литой деген асфальт па. Весіне шыдығызне хуплат бар. Онда битум, в составе битум, песок, щебенка и минеральные порошки. Шагернере ебир С7, Марпасадский шоссе жинче, проезд соленое, Кремяческий проезд, базовый проезд и ебир путепровод мира и пирень Октябрьский мост. Ебир шагернере С7 тузап терешин. Халлихе игебине яхын тваткал метр шинче эшсене бурнышлана. Кубалыр тень выды билек 40% беден лажать. Холара конзеренех билек бригада эшлеть. Йорвайлара хирельме вышлазан вазениш не юстерешень. Шубашкарды шулзем шинче шадок пудаксыне саплас эшсене, ага уехынче вышлеме балардаща. Республика Галарым Валей, Юлия Дюкова, Николай Скворцов, Сергей Емельянов.